Manipod kanikab sa Trohel, saan napod na nagan, tintay patangatangay drama itangam sakbay na. Hello kada kayo amin. Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Makablawa mampay, da Sir Armando Baubawen, Sir Jose Apostol, kani Ma'am Maricel Kaling, ni Talavera Nueva Ecija. Kastimanti ko na ni Kabsa Trohel. Dir manang biyanang, jak ilibak asyak tay lalaki asan amapnek, wano makontento iti maysa a babae. Pasaray adda chicks ko, ket no matiliwan nagtaasawak agbalbaliwak, ngam kalpasan ti sumagmamanungal daw, aramidak tumanan. Rugyak man nga rod, ti agsalaysa. Nagapgap wamanan, itayan di bruhang ako la si Sem. Tangiwa mo mamay, kababain ka dagiti ka aruba. Ibabain nak mga asawa ma, dalay. Apay, ibayin mo ti kadat babaem, ibayin mo ti aramid mo, rohela babaero. Agulimag kakunak mo. Oh, umay ka. Ala, mapantay ito si Silet. Dalasem! Manyaman ti sang-sangitam ngay may dito'y balaya, hindali. Jay manugang yu ada manan babae na. Nakitakti konversasyon na iti cellphone. Kanayon dagayam nga kit-kita ijerwar. Anya? Ay, dali na naku aya. Aginggat ka ano aya, ti kasta, apanaganalos mo. Idi pa'y lang gamain nga ipagpagak. Asinaamaw na jay aruhel. Angam di mo mapanawan. Kuna namat ngamin nga agbalbaliwan nanang. Magdamat gayam barumanan nga siyaks na. Isu nga road, apanawa mo. Sinaamaw. Takon sumisyon mo lati ipapainakin ka. Di lamasyan kan ka nga asawa na. Kitaam man talangam, kitaam. Nagkutong kan, bimakit pa'y tilangamaw. Una, taga po dahi ta iti stress. Kano nga raw da sinaam? Ikak pa iti last chance na nanang. Barang sinaan na dyan nga babae. Kasaok tumanan no maminsan. Dalin ba kayo? Itay pelakas sarita ka. Sungbatan nakmat Kasarita nakmat bakit? Sorry ka din. Promise. Agbalbaliw akon. Kare ka nga kare ngam awan mati matungtung palmo nga karim. Nasaysaya at laangan no ipanaw kung dagiti anak ta. Tadya kayat nga makit-kita dati kanayon nga panag-apata. Ay, saan abakal? Anya ka di? Ornusan tate amin ka data, ha? Di mo mo't ipanaw da kita anak ta. Amumot nga isuda ti agas ti bambanog ko. No napatagdag iti anak mo kanyam. Apay nga ron nga kastatar aramidam. Apay nga agbababae ka. Las day jayon. Promise. Mabanbanog akon, Rohil. Namin adun nga daras nga pinasakitan nak. No matiliwan ka, agbalbaliw ka lang iti sumag mamanong aldaw. Inton kwan adamanan siyaks mon. Ulitag dalin. Maudin day at chicks ko. Promise. Ay na, Mala. Uston dalin, wan. Di ka nagsangi. Mala. Oh my God, taarakupan ka man. Isunan, dali. No kasta? Namati nagsinatan, Rohel? Wen, Janin. Pudo matimbakin ko na. Asika ti last. Sika ti maudi at chicks ko. Di ka nayunan. Kan isukat at chicks ko, Janin. Sapay ko mga ruda. Naaklon ko ti agbalin ang number 2. Basta di ka nagsapol iti number 3 kan number 4. Okay? Wen, mahal. Promise. Si kanti maudi. Basta di mo kumapagimunan ti asawa ko, eh. Tadyak ay ayatan da dyan. Si katay ayatan.
ti love ko. Asawak laeng iti papel na dyan. Ngam sikat ti pudno ngay ayatak. Agama na, Ruhel. Promise ko man. Sikan ti maudi a lalaki iti biyag ko. Diyan ako nagpaari, matuuray sa. Hello, Janine. Apa yung imawag ka? Adak pala dito balay. Anya to, Rasen? Kunam adito'y kang agarmusar. Ayan mo ngay. Pasensya kan, Janine. Naladawak anak kariing. Apay, napuyatan ka? Anya tinararamid yu iti asawa mi di rabi ha? Apay napuyatan ka? Ah, ay na. Awanti naramid, main. Diyak laeng makaturog. Di ka kaya makaturog? Nga mapaya di na kinawagan? Diyak kaya't ang malisturbo ka. Alan taamangan numangag nagtasawak sa nabali. Agdiretsuak di tayong tunmalam nung madismisa kiti trabaho. Sige, sa paang tiwaya. Wen, sige. Babayan. Maditel daw ko, Chris. Ne, apay aya, Janine. Anyaman ti pakapad-pagtripa mo. Nagapa kayo man ng itinobyo. Makapasurun nga, Rod. Napuyatan ka no, idirabi. Anya nga ta tinararamid day kasawa na. Apa yan napuyatan? Ay, makapasurun na talaga. Kasla mabagtita ka mang pampanunot, Chris. Ay, sustay ito eh. Awan ka rin ba nga magreklamo, kanagimon. Taasawa na day jay. Di ura man nagpatpat na, kasanda maturog, tagasawa dakit nga ron. Ha! Teksakto pa di asawa na, tapno agapada, kat agsinadan. Ay, sos, maditi kas na pampanunutom, Janine. Kita ang basit atan eh. No agas asta ka. Kaso na si Kamit, tenti original nga asawa. Di namot nga minin ay ayaton di asawa na. Siyak ti love na. Mapilpilitan laeng nga agaw awid ije ayan ni bakit na. Tamabuteng ang maidarom. Ngam, siyak ka no ti pudno ay ayaton na. Natural lakas ta ti baga na ken ka. Takas tamat at talaga nagiti papaero. Aramidan dati amin, tapno mapamati da dagiti chicks da. Akensyo sa andan nga ayatan dagiti asawa da, kesyo napilitan dala ang anak ikalay sa, kain daddo mapay. Agtang na ka man mo't, Chris. Di ka man agpakalain. Amo mayat agpaiso arik na ni Rohel. Di mo man mo't padakson ni Rohel. Taagpaiso amin nga ibagbagana. Siyak ti love na. Iso nga itaw-dawat ko ang mabalo ko man. Tapno nawaya kami nga agpadpada. Anya? Rohel. Rohel, agringkan. Agringkan. Ne, ano daw Rosan? Alas 11 iti rabi. Ala, apa nga di nakrining nga dakas. Naimasak mo tin tinaturog. Diyan nga rin kaya tamadisturbo ka. Malala, agmurmuray kan, taagawid kan, mahal. Ne, anay ko. Abi nga, simbakit mo tinti, saka kong dyan eh. Ha? Apay? Ay sus, sumruman nga tanti sakit si saka ka. Nalipatak a bawal gayam timpa si dam itay abukal di balatong. Ha? Anay ko. Iso ay No kasta, bawal tibukal ken ka? Wan dyanin, anay ko, nagsakit mo tanti saka ka. Kat numarigatan ka, magnao, di intun bigatan nga agawid ka. Wan nga ron, marigatan na kang agmaneho no kastoy. O sige, intun bigatan nga agawid ka. Agtumara kiti akas ka. Barang pumipyan mo damdama, taagawid ako rerabain. Apa, nakmanin ta asawak no siya kagawid dyanin. Sampay ko mata maawatan nak, Wan. Anay ko, anay ko. Ne, apay nga agpilpilay ka nga si Mangpat. Anay. Kan, anya turasan? Nagapwa man na naya.
Nag-istamba ki balay ti may sa katrabaho ak bakit. Tas simuro ti sakit ti sakak. Anya? At nasindak amay kontra ti sakak. Iso simuro manen ti sakit nan. Agsasaw kay tagpay, so ano anya? Pudno ti bagbakak bakit. Itaamot ngamin ati sako. Medyo limtag pa yun eh. Ah. Sige, mangan ka nga rudan. Mabsugak pa. Pinakanak di katrabaho ak dalin. Dito ti agas mo, Rohel. Agtumarkantap na agimbagan data sakam. Pagyaman ak bakit. Uray suksukat nak, asasi kasuan kalata. Taasawa kakat nga rod. Dito ko mamat ti kita ama. Ti sakripisyo kanya mga asawak. No ada na sakit nga rek na iti bagim. Siyak ti mga asasi kaso kanyam. Well, amok da kita rigrigat mo kanak dalin. Di ka matanaga. Amo matgayam, ngam apay nga ron nga agsisiks ka pa lang. Las day-dayin ko na may promise. Sigurado am lang Tano mapuno anak, hangko nga mo. Baka marakrak ti pamilya ta. Ipanaw ko dagita anak ta, kadya ko ipakpakita kanya. Ay na, di mo maarami doon ti kasta dalin. Nagbalbaliwak na arudan. Diyak kaya't amaya dayo dagiti anak ta kanyak. Patpatgak unin dagita anak ta. Katsyak ngay nga asawam. Patpatgam, uno? Kit patpatgan ka Patpatgan kayo kadagiti anak ta. Kay, kumusta kayo ni ti asawa, manak ko? Mayatan nanang, naurnos may mananti bagbagimin. Pinakawan mo manan. Madamdama, agbabawi kan tumanan. Oh, luk-lukwen na kalajay asawam anak ko. All-ulawid na ka. Saan matkit di? Tamariknak matno sinserte pa nagsauna-unuhaan. Seryoso matkit di nga agdaw-daw at iti pamakawan nukwa. Ipagpagapok kadagi di anak me, iso nga pinakawan kumanan. Diya kayat ngamin nga marakrak ti pamilya mi nanang. Sapay makaama matdagi di apo kuyo, kayat dati amada. Ala-ala, sapay ko mga raw tapod now nga agbalbaliwan jay asawam dalin. Good morning, Rohela kay. Kadigdigos ko. Awan trabahom tadta, iso nga nagpabangluak iti husto kan nagpapukisakpay. Ni, imubing ka mo nagpaiso dalin. Para kanyam dati nga panagpapaubing ko, Rohel. Kanti pa nagpababanglok. Manipod tadta. Rugya kung tagpapintas kan agpaseksi. Tapno hanak nga isuksukat. Ay, nabaybayak namin ti bagyak iti kalabas. Nagbalinak nga lusyang. Ngam tatahang kun nga itulok nga aglusyang ak. Masapul nga agpaubing kan agpapintasak. Ni, di ka trabaho ak tumuawag. Ha? Ayan na, katakman data cellphone mo. Kita ka man eh. Pari dagol tinagan tumuawag. Dito, Sino nga data nga paridagul? katrabaho ak nga ron. Babit lang nga. Sung batak ti awag ni pari dagol. Mapanak ijarwan. Narigat ti signal dito unag. Ayan mo nga'y, Ruhel. Uro-urayan kahit ay pa lang. Nakaluto ako ni ti pamigatan ta. Sige. Umaya ko dyan eh. Agpulgasak na bit. Sige nga, Rod. Dito'y ka nga agar mo, sir, ha? Urayan ka. Papa naman ang Rohel. Papayaban nak ti katrabaho ak dalin. Mapan mi kitaan di gatahangan na alugan na. Agpakpakuyog namin kanyak. Ha? Kat, agarmusar ka pa nga ron Saanin? Ija ito. Ta sigurado apakanan nak ni pari dago. Sige, agpalis akong. Ta sapaan mi ka no terumwar. Suga ka. Nagustuhan madlakadi, ti linutok ang papaitan ti baka. Wan nga ron. Nagustuha kiti kastaunay. Nga uray maiparit kanyak. Baybayan man day taparit-parit. Si daem kit di amin na kayat mo, mahal. Intun pangal daw, bukal man ang tinutwag asidahan ta, Kaimasak ti agluto.
Iwasak pa iti bukal. Tamangan nulumtag man ng tisakak, Janin. Awanin ti sabadi ang maluto. Day talaeng. Iso nga ano sa mo na, mahal. Masakit man ng tisakak, Janin. Diyak makadrive eh. Kasalungay ang makaawid ak no kastoy. Amay ko. Balay mo to ayan mo. Anyat pagdanagam ayan. Urayin na kung nagit anak ko iya balay. Kung ngayon nakipasya rida. Simruma man ti sakit ti sakak kanay ko. Ruhel, adupay ti aldaw. Agtalinad ka pa ilang dito'y balay. Tasi kaswan ka. Ilutuan ka iti naimas asidaam. Ilutuan ka iti bukbukal. Si Kaman? At ang sakit ti sakak no kasta ti pasidam ganyak. Saan? Saan, mahal? Taagas mo da kita. Loka ka talaga, Janin. Impamuspusan ti pa nagtali na ni Rohel iti dagus mo. Para-paraan lang, Chris. No, jak pagsidaan, iti bawal. Kanayon nga agdardaras nga gawid. At least, no sumakit ti sakan na, adalaang iti sidong ko. No kasta? Saan pa'y alagawin nga ging kaita? Wen, Chris, adapay lang di tadagus ko. Ayan na kanumanon ngay. Adda ka numat ija balay ti katrabahuan na nanang. Limtag ka numanan dya sa kana. Isungahan pa'y nga makaawid. Insend na mat ti picture ti sa kana. Limtag mat nga agpaiso nanang. Ay kasanod nga iti trabaho na. Saan na simrag? Naglangan ka no nanang. Kunak nga mapan ko iawid. Kat kuna namat nga itulod ka no dya katrabahuan na. Nasukir to mo nga minjay asawam. Amo na maiparay ngam si daun lalata. Ay, no, saan pa nga makaawid? Ituludak iti agas na ijay bala iti katrabahuan na nanang. Janin, agawid ako. Ikarigatak tagmaniyaw. Urayin da kong dagit anak ko. Rohel, di na kun panawan. Di mo nayayatan ti asawam. Kunam asinaam. Ngam, di mo mutla sinaanan. Kasi dagit anak ko, Janin. Urayan tationg nga panahon. Jakon makauray, Rohel. Jakon mauray ang mabalo ka. Iso nga, ibagatan ti agpaiso iti asawam. Anya? Asus, saan ang mabalin, Janin? Abay, kaya't mo nga agdaron dya sawak. Makaamo ditan. Basta, kaya't ko nga ipakaamo ti amin kenkwana. Anya tamom, no maamuan na dayta, ang mga no apaan na ka, kat sinanakan, o di nawayatan tun. Nya, ay saan, Janin? Di mo aramidon ti kasta. Ni, asino ka? Ay, agura ka. Kasla mabigbig ka. Si kadya kachat ti asawak idi nga chicks na niya. Wen, iso ngay mayak. Tao may kun alaan dagiti kawas ni Rohel. Anya? Di nakakanunay ayatan di asawam. Siyak tay ayatan na. Mapilpilitan lakano ang makidenden na ken ka. Ta ipagpagapo na kadagiti anak yo. Anya? Pumanaw kan! Anay ko! Amin ang sibat ka ngay! Pumanaw kan! No di mo kaya't nga ipagat-pagat ka. Awan babayan mo nga babae. No kaya't mo nga agawan ni Rohel, kukwam lang. Igatang amin tibado na. Hamong alaan nagitibado na itoy. I-provide mo amin nga kasapulan na. Rohel! Nawayatan nga din na. Impadawat na kan ti asawang kanya. Ikunam, pakaragsakak tinaramid mo, Janin. Riribok tinaramid mo, Janin. Awan karbangam, amang sungat-sungat iti inadagit anak ko. Apay nga yakas ti bagbagam, Rohel. Kunak man no siya ti ayatem.
Abay ngaya kastamatan, Rohel. Kunam, di mo paganano di asawam. Kat nakasagana ka mangisina kenkuanay din yaman nga oras. Gitakan! Pagtit na dyan, babae dalin. Di mo patpat yun na dyan. Kaya't nala dadaulan ti pamilyata. Pumanaw kami Rohel. Ah. Itad konti wayawayam. Namin adon nga nagkari kang agbalbalew kan. Ngamawan lahat tamot gayam. Inaramit ko amin nga kabaalak nga mangipaay ti kasapulam. Amin nga panag-asikaso impaay ko dayta. Ngam talaga nga saan ka nga mapnak iti may nga babae. Isong awan mabalin ko. Di na kumama panawan at alin. Di mo ipano dagit anak ta. Maasi ka kumamit kanya. Aya ba mo di sheks mo? Tyson ti kadanam. Sige, mapan kamin. Panawan da kan. Dalin, mabit lang. Agsubli kayo. Diyak makakamat ka na kayo. Talimtag ti sakak. Dalin! Nakitam ka din ni Janin, Chris. Ala, awanan Pimanawan, Ruhel. Nasakitan ka no iti husto, gapu iti naramid mo. Iso pimanawan. Simurutan iti lakay abak na nga garaaram kinkwana. Ha? Panangkulag, lipate mo diyagayim ko. Tadan sa bali anobyo na. Simpahang matantipyag mo, Ruhel. Nanang, pangaasiyo ko ma. Ibagayo no sa dino abanda ti ayan dadalin. Tasurutag ida. Lading itek baraw. Ngamjak amaw tinapananda. Nanang, pagpakaasya. Parinto mga kitisangwanan nyo. Ay. Ibagayo ko man sa dino. Ay, di ka pa rin tumang itisang wanak abaraw. Tauray agan ano ka. Awan na talaga ti maibagak. Tadyak amaw ti ayanda. Nanang, sige na. Basta ti makunak, kastoy. Napunwanan jay anak ko. Nabayag agundaway nga inaw awat na ka. Ngam, nagpatingga siguro mo ti pasensya na. Adamo rik na jay anak ko, masakitan barok. Isuasapay kumaa, tama awatam no di nakan kayat. Aklonum kumadayta baraw. Kasta unay pa nagbabawik ngam naladawan da amin. Taimpanawan da asawak dagiti anak mi. Awanan ti pakakuntakak kadakwada, tain black nakmutan iti social media. Manipod idin, diyako nagsapul iti sabali a babae, taururayak ti panagsubli ti asawak kandagiti anak ko kanyak. Kataging gaita, si uurayak latta iti pamilyak, kat saan nakamapukawan iti namnama. Patsak ngagsublin tumutlaang ti asawak, kandagiti anak ko kanyak. Alakastan, tugayem mo, Rohel. Alagagayam, di tamanan tinagpatinggan, di sabali apakasaritan, wano kapadasan, ti may sakabsat, dito'y drama tayo. Manang Biyanan! Musical scoring, Eli Palacio. In your nose, parit script kan drama to gayam yo, Jenna Almoite. Agyaman kami manan, Diyos tagngina, kada kayo amin. Manang Biyanan! Hello gagayam, matutudo manan ngal daw tayo amin. Kumusta kayo? Welcome back to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Manipud man kinikabsat ay misan napud no nagan tintay ipatangatang ita. Ngam sakbay na hello mampay kini Jemari dita Hong Kong, Mary Grace dita California, kan Annalyn Galam. Kasliman ti kunani kabsat ay mi. Dear Manang Biyanang, dudwa kami ngagkabsat, ngam dakkel tinagdumaan mi. Nalaing, iji pagadalan ti kabsat ko, idin to tasyak kat nakulnat ti utak ko. Gaputa kanayon nga ado ti bagsak ko, kanayon nak nga ungtan ti inami, kan kanayon na nga ibaga amang ibabainak kano. Rogyak man nga rod, ti agsalaysay. Ay na, kamaudyanan na. Nakaturpos ka ni ti kolekyo. Angel anak ko. Nakaragrag sakak. Naragsak ak matana nang
Ngamin, amok nga makalungaw tayon iti kinarigat ti biyag. Ay na, apalang daklakit di dagiti padak at chismosa dito lugar tayo. Kada kami amin at chismosa, siyaklaang ti adda anak na nakaturpos. Agbalbalew kayo matan-ananang niya. Han kayon nga mapmapan isya kaaruba nga makichismismis. Di adalan dato anak yo. Iso nga masapul nga disente kayo matan ang agtigtig na kan agsasao. May sa akon nga profesional nanang. Iso nga masapul nga profesional matan ti garaw yo. Day talagayam. Pati panagbadbadok baliwak mo taon. Agbalinon adisente. Numabalin la ko mga agkurbata akat arabidak. Ng babae akmat nga minanak ko. Anya, saan ka manan ang makapasa ko na may? Una nang, ado ti bagsak ko. Ay na, nagkulnot talaga ti utak mo. Mangibabain ka. Nanang, kunak ngamin nga agsardeng kan nga giskwela. Ngam ipilit mo mo. Bimakbakit kan ija iskwelaan. Ayawanon, urayo mo ti panagsinyor mo dita pagadalan. Tagbakbakit kan dita. Promise nanang, lalaingak at talagan no sumaruno. Ay saanon, di mo latultuladan di kapsat mo. Nakaturpusan iti kolehiyo. Linumbaan na kan. Ngamsi ka, adda ka pala iti high school. Nalalaing ngamin ni Angel ngamsyak nanang. Iso nga rod ako nakngagsardeng kan nga agiskwela, takababain, agkaradubli ka. Di kan aginrol, no sumaruno apa nagsasarag. Padasem ti aginrol, tadakas ka kanyak ay me. Nanang, nakastra ka ko niti trabaho. Dakkel ka nalatak nga kumpanya di nag-aplayak. Aya, wow! Nagmayatan anak ko. Kat, didakkel ti sweldom. Wen ananang, tadakkel nga kumpanya dayjay. Kat no bumaybayag, maipangato pa iti swildok. Ay na nagsaya aton. Alang arod, good luck iti trabaho manak ko. Ipanpanakkel ka unay nga anak ko. Naka-enroll kan ay me. Panaki-enroll manen. Diyak agiskwelan, Uncle Pitong. Ha? Apay ngay? Saan akayat ni Nanang? Mangibabainak ka no, tagkaradoble ak. Ano niya? Kalalaingam to na ano sumaruno? Kastamot ti imbagak, Uncle. Ngam di nalata kayat. Ado ngamin tilangan ko idi. Takanayo nak amapan makitangdan nga aglaba. Ta isupay ngamin titangdan ko. Di ka nga minaglanglanganan Kanakan. Tapno, makapasakan. Wen ko mga rod, Uncle. Ngam saan mo tan akayat ni Nanang nga agiskwela ak. Kababain ka no. Sige, takasaritak to ni nanang mo. Agkaradoblin tumulaang, dagsardeng laangang, mangibabain, di nalatultuladan di kapsat na. Linumbaan nan, nakaturpusan, ka nakasapul pa'y adagos iti trabaho na. Ikampay ti may sagundaway ni Aimee kabagis. Tamadlaw mo't nga interesado latang ag-eskwela. Sanan, adula amin, agsaysayang la iti oras kan kwarta. Amangan numauray na pa'y ti panagsenyor na iti pagadalan, ngam di pa'y la nakaturpos. Saan mo't siguro, kabagis? Saan nga ruden, kabagis? Agtagibalay laengen. Ay, Mariluta, kumusta ngay? Long time no siya. Itakan sa laring warmanan na. Apay, nagsakit ka. Ay nasaan mare? Actually, kanayon ti irurar ko. Ngam sabali ti papapanak. Likliklik ngaminan ti makipulapol kadagiti chismosa at tao. Tawaklas dagita at tao. Ha? Never in my life ngay narapaap kong agbakbaketak at chismosa kan istambay. You know? Professional nga minan ti anak ko. Iso amasapol at tanangak matan ti gargaraw ko. Sumuro tak iti kinaprofessional di anak ko. Ako, di na kami kaya takadwan, Maray. Exactly, Mare. Ngam di kay madanagan, tagkukumare tayo lata.
Ngam, I'm very sorry, ha? Tasaan ako na makipulapul ka na kayo. Takababain mo't no makichischismisak pay lang. Kat profesyonalan dyan ako. Masapul nga iba inak dyan ako, mare. Anya mat na dyan nga nakatugaw ko ija jeep. Nagrugit je bado na. Apay, asino aya dyan nakatugaw mo, anak ko? Jaglakla ko itaramang nagang dud. Kang angot na jela ko na. Malaing ka nga rudag sukatin, anak ko. Talabaak day tabadom. Ay, nabangsita ng dato uniform ko. Dapat mailasin ti pagluganan dagita nga aglakla ko kadagiti mangup-upisi nga kaslakanyak. Oh, idalimanak mong dagito'y nanganan tayo, ay may. Kalpasan na ginawkan. Sa kanto aglaban, umalpas ka. Wana nang. Ala, Angel, in kay Giant. Tani ay miti makaamu dito yun. Talaga nga iso timang trabaho iti dayta atawan mo tararamidan na ito'y balay. Hanmat nga agtrab-trabaho. Ano samtag ubra ito ya? Tapno damot maitulong mo. Nangag mo, timbaga ti kabsat mo, ay may. Wana nang. Laglagi pa ani Angel amin ti makakaamoy ti magastos dito'y balay. Amin akanen tayo, iso ti mangipapaay iti dayta. Ni Angel ti provider ta. Eso nga agtulnog ka kenkwana. Pagsirbyan ta ti kabsat mo. Nawatam. Wana nang. Amangan no adda amuyo at trabaho, uncle. Isarrekdak man. Uray katulong no iso. Aguray ka. Ni Madam Olga matjag damdamag iti katulong. Inkanto ag-apply kan kwa na, no saan pa yan nakaala. Alaman nga rod, uncle. Kayat ko ti agtrabaho. Mababain na kamin ijay balay. Takanayon dak apangaganda na ng kanading ko. Ibagbagada nga awan ka no ti maitultulong ko, tawan trabaho. Kanayon nak nga ikumpara ni nanang kini Angel akabsat ko, uncle. Iso ang mababain na. Ay, Wen, nadlaw ko matdaytay di kabsat ko. Kanayon nakapay apabainan. Unayan day di nga inam. Apay ngay, akas tatar aramiden na. Di lang maasyan kang ka. Iso akayat ko ti agtrabaho. Tapno makatulong ang kadakwada, uncle. Alang nga rod, inkanto ag-apply kin ni Madam Olga. Barang saan pa'y nakaala iti babaunan na. Papanam, ay may. Inak ag trabaho na nang. Nag-applyak idikalman iti trabaho. Kat naawat ak adagos. Iso amang rugi ak itan. Apay, anya at trabaho tinaplayam. Agkatulong ak iti balay da Madam Olga nanang. Anya, ay, di ka mangibabain ay may. Ha? Apay mo't nanang. Nagko na amapan ka agkat katulong dita. Professional di kapsat mo. Ngamsi ka, agkatulong ka. Ha? Iba inamot ay kapsat mo. Nagngato ti panagkit-kita da iti pamilya tayo. Di adalun di kapsat mo. Nangato pa iti saad na iti pagtrab-trabahuan na. Ngamsi ka, agkatulong ka, ay mangibabain ka man akon-akon. Kastamot lati ka ibatugak at trabaho nanang. Tawan kat nga rod nalpas ko. Kayat ko tiyag trabaho. Tapno makatulong ak kada kayo, nanang. Basta di ka mapan ijay. Agtalinaid ka lang dito'y balay. Di ka mapan agpaalila iti sabali at tao. Takababain. Diyak kasapulan ti tulong mo. Tabasit tumala ti sweldom ijay. Manumala ti sweldom ama idilig iti sweldo ti kapsat mo ngay. Barya na laeng at ti sweldom nga katulong. Nanang, no ibagak nga adan nobyo, ong tandak. Apay, asino tinubyo manak ko. Padamula ka di a profesional. Sa balil ang kumpanya tayan na. Ngamdak kalmat lang ti sweldo na ijay. Nasaya at nga road. Rumbeng la apadam la adi adal ti pakiasawaam. Tapno ag tinulong kayo nga agtrabaho. Ada ka matan iti husto nga edad. Ang yam among tumot kanyak Nanang. Agdalos ka dito'y balay ay may. Agluto ka iti naimas at araon. Tapno adda ipasango ta iti nobyo ni Angel.
Agsukat kan to tay napintas abado ti isuot mo. Takababain no nagalas ti badom. Professional genobyo na. Iso masapol adisenteta masangpetan na dito'y balay, No kasta, adan nobyo ni Angel nanang. Wen, pada na professional. Dakkel metla ti sweldo na. Ay, mayat ang arod nanang. Talaga mayat ngemsi ka. Di mon arapaapon ti maadaan iti professional anubyo. Taadayo ang mapasamak da ita. Sigurado atay padam lang awan adal na ti pagtinagam. Taawan mangayat ken ka adi adal. Uno saan, dagitay istambay ken nabisyo alalaki ti mangayat ken ka. Ang uray di kan makiasawa. Taagrigat kan tulaeng. Uray ko ano na pintas ka. Napimpintas mo lang adayon ni Angel ngamsi ka. Nanang, mala, rogya mo taagdalos. Kasan mo nga, Angel? Agkasarta ka din? Katsa ka man din do. Nonya ti pangadang mo paspasurotaklatan kanyam. Total, kayat nakalaunay ni nanang ko nga para kanyak. Sige nga ron. Ibaga kadagiti dadakkel ko. Tatulagan tayon, ti kalay sata. Nalpasan ti kasarti profesional nga anak mo maray. Pada na mailagaya ma-profesional dyan na kasawaan na. Wen talangan mo't adya istambay laang ti pagtinagan na, maray. Kasano laangan ti biyag no kasta. Ay, napardas da makaurno nga tagpada na nga da trabaho na. Dakkel sapay ti sweldo na. Wen bumak nang daadagos tadakkel ti sweldo da. Ay ka nasayaat mo tatap no da makatulong ka da kayaw. Kat ni ay nga anak mo ngay. Talaga ka da saan nga agtuloy nga giskwila. Di mo man iramraman ni Aimee iti saritaan, mare. Dadaulam timud ko. Apay ngay ka anak mo maday jay maray. No di adal ti pagsasaritaan, di adal laeng. Di mo iramraman dagiti awan adal na. Ha? Dindo, marabyan na nga agawid niya. Tada papanan me. Papanan nyo manan. Kan asino ti kakaduam? Kat as usual Dagay siya katrabahwak. Adag pa outing, mapan kami amin. Kanayon sa matintauting yu, Angel. Kanayon ka marabyan. Kan pasaray di ka pa'y nagawid na naduma. Saan nga bale? Tawan da kas nga raramidan me. Sige, mapan akong dindo. Uncle, ibagayo man kiniinsan garet tatulungan nak ang maka-abroad. Ay na, kaanakan. Narigat trabaho ya abroad. Kabailak day ta, uncle. Kayat ko ti agabroad tapno makaurnungak mat. Diyak kayat nga agnanayo nakastuyak. At damot arapaap ko iti biyag, uncle. Katulong dinsan mo agaret ya abroad. Ngam, mayat ti sweldo ya. Iso na lang ta narigat ti trabaho ya. Kabailak, uncle. Ngam, naibag no palubusan na katiinam. Agpakadak no di nakpalubusan, aglibasak. Ilimod ko ti panag-apply ko, uncle. Saan man atila aramidom si Aimee? Agabrod ka, kahit anyang iti trabaho mi jay. Agkoskos iti inidura. Kabailak nga uray narigat at trabaho nanang. Di ka agabrod, tamangan no ilako da ka ijay. Sapay ignoranti ka, anyat amom ngay. Naimbag makapasa ka iti interview. Ay, agsaysayang kala iti gastos kan panawon. Nanang? Maitad mat amin akasapulam dito'y balay. Libre ti kanam, sabon, badom, kanda dumapay. No niya ti imbaga, eso titong palam ay may. Ay na, siyak ti maranagan iti kastang aramidam ka na ka na. Tulungan da ko, ma-uncle. Da kayo lang ti amok ang makatulong kanya. Ta saan mat nga rod asuportado ti inak kanya. Awan na pintas amasakbayak, no agtali na edak lang ang ijay balay. Alang araw, nakasaritak ni insan mo. Nakasagara mo kidi amang tulungkin ka. Taan ako na naasagot na amin na magastos. Ngamyay inam ti pampanunutag. Agungit laki di dayay.
Di yun panunutan ni nanang uncle. Awan ton ti maaramidan na no adda akon ijay abroad. Magibabain at talaga day chay akapsat mo. Agasam, naglibas anang ipagnay ti papeles na. Nagabroon. Kat baybayan nyo agabrod. Imbag man ta naka-abroad katawan matamam mo na. Noon nga rod, nakalusot mo ti luka. Ay wan, no umawag di asawa k ibagay yung ajak imaidto niya. Papanamanin aya angel. Basta italaang. Sige, mapanakon. Ada papanan may kadagadya katrabahwak. Naimbag man tay mawag ka ay me. Hello, nanang. Pakawaninda ko man naglibas ak anag-abroad. Talaga anatangken ti ulom. Kat, anya trabahom dita para kuskos iti kasilyas. Wan ananang, takatulong ako nga ro dito eh. Ay wan, pawitan kayon to iti kwartayo. Ay sanon, manumula ti sweldom dita nga ikarkarit mong ay. Idulin mo kit di, naimbag lang aramatem no bumakit ka. Sa ganaam ti panagbakit mo, taawan na ilupas mo. Saan kanto nga agpensyon? Eso nga agurnong ka iti usarem no kumapsot kan. At dapay mo't mabati ang sweldok, nanang. Basta, jak pagtatakkunan ti basit asweldom. Bye! Sapay ko ma, tadi kan tumauma kanya kinjel. Saan to nga pulos, Julius? Si kakit di baka makabiro ka iti kataabam kat isukat na kon. Saan to mo pasamak dita, honey? I love you. Aywan, dato ti ibagbagam nga kwarta. 5,000. Ay na, agyaman na ka. Oh, nagsweldo ka din? Haan pay, ngamdya sa wakti nagswildo. Kinisayak dya in-intriga na nga swildo na kanyak. Ikanak tumanan nagsweldo ka, honey. Wen, di ka mandanagan. Agawid ka ka dita? Saan? Ta ipapastaman ng kadwa, Julius. Masaya at tadakan. Balang kantis! Ay, anay ko. Apa nga nagkabil ka? Isugaya makanayon kakawan titi balay. Tadyay lalakim ti kasin sinarak mo. Anya nga lalaki nga ibagbagamat? Di kan makapaglibang. Tagda video nga in-forward na kanyak. Tapno mom. Ado ang mata, tinakasipot ken ka. Gapoy ti pa ng kabil mo kanyak. Sinaan kan? Sinaanak. Tapno din naamon ti lalakim kasta ka di. Basta ang sinatan. Anak ko, pagsaritaan nyo iti nasaya at iti asawam ti problema yo. Di kay basta agsinalatan. Manja ko na dyan nga dindo. Han kon nga kayat. Adan sa bali nga ay ayatak. Anya, ay sus, nagkasar kayo kinitindo anak ko. Di ka agaramid iti saan amay parbeng. Makaumada dyan nga dindo. Basta hang ko nga kayat na dyan. Ni Julius na ay ayatak. Nagsweldo ka na, honey? Umanhani, dato ti kwartam Ay na. Agyaman na ka. Pasensya ka na, honey. Awan pa'y mo sa pula ka trabaho. Awan problema. Basta hanak nga sinsinaan atan eh. Sininaak di asawak gapukan yam. Sir, diliwan niyo dagita doa. Isugay datang sawak. Angel, nagato ang pulis. Ay, Dindo! Apay datoy! Di mo't nagsinatan! Ha! Kasta tirumbang itikas kata kayo manangan lilaw. Awanan kayo itibayin! Anya ngayon da ito yan nagbambanaga manak ko. Nakabalod ka matan. Awanan ba na dyan nga Dindo? Talaga nga nga maklon ti panagsinami. Iso nga pamuspusan na ti panakaibalot ko. Saan ngamin anasaya at tinaramid mo, anak ko? Ti panaglalakim. Amom akasado ka. Ngam naglalaki ka. Puan nga rod. Agbababawi ak ngam naladawan.
Adun, tinapukaw kanya. Ay, wan nga rod. Napukaw mo tinasingpot nga asawam. Napukaw mo pa ay tinapintas sa trabaho, anak ko. Kumusta kayo, Nanang? Ha? Ay, may anak ko. Ay na, simangpot kan. O, Nanang, Jack impakpak amo ti panagawid ko. Tapno masurpresa kayo. Ay na anak ko, pimintas ka Pimo daw ka, kanlimukmag ka. Kat, kumusta kayon? Kastoy agmay-may salata anak ko. Tadamat nga rod ijay pagbaludan ti kapsat mo. Kasimot nga rod ni Manang Angel. Huwan nga rod anak ko, awan pa'y makukwartan. Di kay madanagan. Ikan kayo iti kwartayo, Nanang. Agyaba na kanak ko. Kat, kumusta ti trabaho ijay abroad? Pimanawa kun iti pagilyan ang nagkapwak, Nanang. Mapanak iti sabali a pagilyan. At dagayim ko amang tulong kanyak. Dakdakkel ka no ti sweldo ijay. Kastaya. Kat, agan-anad ka nga rod, anak ko. Pakawanan na ko maaimi. Ni, agsangit kayo matan. Ado tinagbasulakan ka anak ko. Pakawanan na ko Tinagtagibasit ka nga anak ko. Ngamjakim pagarup, apumintas ti biyag mo ita. Ala, lipatin yun dayta, Nanang. Huston, di kayon agsangit. Sa anak mo't anagimula iti sakit tinakam kada kayo. Tapat-pat gan kayo latta, Nanang. Da kayo iti kabsat ko. Kit ikarik, adi kay tubaybayan. Ipaay ko amin akasapulan nyo, Nanang. Manipod ni din nagbalbaliwan ti inak kat napintasan ti panakilangan na kanya. Di ta nariknak ti pamatagnak kat agyamyamanak, taurekas kasano naragsakak, tasaan na nakasi ti sigod ti trato na kanya. Bayat ti kadak dito abroad na kaurnungak kat adamutan na ipundar ko sa Nikway Pilipinas. Kan nakaipatakderak pa yan iti balay ko. Kan pinatarimaan kumat ti sigod abalay mi. Alakastan, tigayim mo ay mi. Alagagayam ditan tinagpatinggaan, dayta kapadasan ti may sa kabsat dito drama tayo. Manang Biyana! Musical scoring. Eli Palacio. Enyornos para ti script kan iti drama ti gayemyo Jenna Almoite. Agyaman kami manen, ni Apo Diyos ni mang tarabay kan mang bendisyon iti tonggal maysa. Manang Biyana! Naimbagmanan nga oras yu amin papagayam, shout out kada kayo amin naragsak ngayon kay panagdengdengag kan panagbuybuya itagundaway. Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Tintay drama itakat manipod kani pagayam taya Julina sana pudpuno anagan. Kastoy ti kunana. Dear Manang Biyanang, ilingad na kumay tinagan a Julina. Agtawan na kitan iti 40. At damat kapadasa kitibiyag nga isutin na kipadrama kan kaita. At da idi nakirelasyonak. Nagin inayat kami iti husto. Tiyam mo kag nanayon day dia kinaragsak ko iti sidong ti lalaki nga inay ayat ko. Ngem, dimteng ti pagbutbut ngak. Ti panangibati ti lalaki ang nakasikog kanyak. Tadyak ilibak, at daan iti asawa ken anak ti lalaki ang nakasikog kanyak. Awan tinlibak na idinagdaton. Ngam inayat kulata. Sana nagbalin atubang wano lapad kanyak ti kadat pamilyana, iso nga inaklon ko kat inayat ko iti husto. Rugyak ti agsalaysay, idi kay paspas ngay ko, iti anak ko. Ala,
Ala, gusto na nako. Agatas ka naman. Isunan. Apay aya anak ko. Ayat sang-sangitan ti apo ko kaya. Diyak nga ro mo, nanang. Di namat kaya ti agatas. Agsangit mo't lapta. Nanan, yag mo man ta siyak man ti mangisala. Yagmaw. Ay! Bayam, alik na natiligat sa tagibay nga wala asawa na. Ha? Tatang. Hala, inkakit agluton garda. Panawam tanak mo dita. Tabukodan natiligat sa tagibay iti ubeng. Kasano ang makamiris no kasta? Umegan, hala. Ay, anak ko. Ala, panawandak dito yun, nanang. Amangan umtan na kayo manan ni tatang. Ala, paspasin siya amla ko man ti amamuan. Uwe, nanang. Madlaw akaguranak ni tatang. Ang man niya nga ron. Aklo nagatigasat ko. Basol kumat ngamin. Diyak din nga iti pang magbagayo kan ni tatang. Sinupring ko ti pagayatan niyo, nanang. Di ka kadimasyan iti anak talakay. Kas jay lang arudan tinagbanagan na. Kasla iruruman mo ba? Dinak lang amin mawatan garda. Kaya't ko lang iparik na abasol na mutlang. No apay ang nagbanagakas dyan. Binagbagaan ta iti namin ado adaras. Ngaman niya tinaramid na. Sinukir na ta. Agdadata asa asawa di lalaki ang nakirelasyonan na. Ngamin tol-tuloy na lata tinakisinsin narakin ko na. Ay, Iso bayam. Tapno maamiris na tibidot na. Sigurado ka, Rulay. Agayat kalat takin ni Julina nga oray naganakin abalasa. Wen tata Berteng. Ibilang kunto kaspud nung anak ko timpas ngay na. Kasano ngay ang mapanagnikam dahi ta, Rulay? Pasensya ka na. Gagangay iti ama akas kanyak ti agdanag para italak na. Mawatan kayo, tata. Ngamtap no mamati kayo ti bagbaga. Panagnagak day tata Berteng. Ha? Kasano, Rula? Ikasar ko ni Julina, tata. Amangan numakmakla at kalaang Ruli. Amumet, adan anak ko. Ape asyak pa'y tinapilim a pagdatunan. Gaputay ayatan kalat ta, Julina. Ha? Kinapudno na. Idi pa'y lang adali mo ta panagayat ko ka. Nagbainak laan nagdaton ka. Taamok nga danubyo mitidaydi akong daway. Ngamita, amo ka nawayakan. Tadamag ko nagsina kayo ni tinakasigugin ka. Kandamag ko nga dan asawa kan anak na. Pudno ka di? Uwan, Roli. Ngam maawat ko tinagbanagak. Agbabawi akman. Ngam naudin ti amin. No kaya tinag, ikasar ka dagos, Julina. Ay ayatin ka kami na talaga. Nga ore agdan may isang anak mo. Sana nagbaliw tirik nakin ka, Julina. Ay, jak pa'y lama desisyonan day ta, Aruli. Jak amo ti sumbat ko. Ikan na kumapa iti panawan ko amang panunot iti day ta. Ay, saanan alas ka nga panupanunot ka pa lang. Aklunong kay dinirulay. Tatang, Oh, abay. Di mo ko na nga agpangi-pangina ka pa lang. Ha, saan mo na bagay ti kundi pili kundi pangina, Julina? Tasan kan anasin aw abalasang. gapo ka dita kastuyan tinagbanagak. Awanan karbungak ngagpili iti pakiin na yatak, tatang. Anya pala ti di mo pangayatan kiniruli aya. Nasingpit kin nagagit mo abaraw. Baro iti agdama ni Rule, Julina. Saan abaro iti kalman nawatam? Ha? Aklunong kidain, tagkasal kayo. Di ka lang kagyamanan, tadapay naayat amang ikasarking ka. Nga uray kasta tinagbambanagam. Aklunong mo ni Rule. Ganya ti panggedeng mo. Iso ti masurot anak ko. No di mo kayat ni Rulay, ibagam kan kwa na ati pudno amarikrik nam.
Nanang, Wanya, kayat mo ni Ruli, wano saan? Sa bagay, awan madkit di ti makunakkin ko na. Tanagagat abaro. diyak mo nanang. Aging gangamin itakot ti payla ama ti anak ko ti ay ayatek. Ngam, awanan day jay alalaki eh. Imadayudan iti pamilya na. Saan aya? Nanang. Di kan mang namnama iti pamilyado a tao, anak ko. Tadi na kan tumabalin nga ikasar day jay. Mga barwanan kan. Kat adaken ka mga deng no aklonam ni Rolly wano saan. Sika ti mga deng Jolina. Saan ajay amam? Hay, awan pa'y naimas ama sida. Takasano, awan mo ngamin anak. Amang yaon kada tao iti kinariga ti panagbiag. Ha? Takasano, di mo ngamin nagpampanuno ti daddo mga anak dita. Imbes at ipagsayaatan ti naganak da ti panunutin da. Saan ta jay mo't pagragsakan da ti pampanunutin da. Bumawi akto, tatang. Bena, awan lang mukon, Julina. Naladawon di amin. Awanan tinapinta sa masakbayam. Iso makiasawa ka kiteng. Nagyamang ka kiteng. Kaya't nakalatan ni Ruling nga ura adan anak mo. Kundi pili ka pa'y lang mo. San ka mo tinanasin aw abalasak? Diyak ay ayatan ni Ruli, tatang. Ura yun Tinapatag. Adda mga langon king ka. Adda mang suporta kada kayo iti anak mo iti kinabalasang. Agdesisyon kan, tanay. Marigatan akon amang ipaay iti kasapulan yung agina. Kasi anak kumamot Lakaya ko na Marigatan akong nagtrabaho. Anya, makiasawa kan ka ni Rolly ko nam anak ko. Nanang. Inaklon mo na ya. Nanang. Abay, ay ayat mo ni Rolly. Kunakman no di mo kayat ako nam. Diyak kumakayat, tawan na riknakan kwa na. Ngam kapilitan, tapno mayadayo akon kan ni tatang. Ha? Diakon maanusan adang-danggan dagiti ibagbagana. Isa makiasawa aklangan kan ni Ruli. Ay, agawam nga rugta gurnong Rolly. Huston to, nagkasar kayo ni ti babae nga asawam. Aggagat kang agpasada, tapno makaurnong ka. Adda urnong ko nanang. Umdasan da ya pagkasarmi kini Jolina. Kat, numalpas ti kasar ngay. At dan busbusam ng pamilya, nang runa ka da instant nga anak mo. Nanang, anyakay ka di. Saan kumamot kasta ti pa nagsasauyo Si didengag tagbaling nga asawa. Kanyang kumatida ka si Timbaga kagpay sumat. Nulabsan tagsarita, birhen ka pailan, nga madan instant nga anak mo. Anya nga dayta? Nanang, Ay, biyag aya. Talaga nga doon, dagiti mananggun daw, ay babay. Kadwan tiwae, sita na babay. pasensya lang ko ni nanang ko Kasjay na lang dayjay ti damo. Nung nagbaybayak, sumingbot tumulag, Jolina. Di ka madanagan, maawatak ti inam. Pudnumat ngamin. Nagado ang babalasang amabalin mo nga arman. Ngam ape asyak pailaan nga daanan iti may nga anak. Basta sikat ikayat kong asawaan. Kat ulitag man nga ibaga. Ibilang kunto kas pudno anak ko ti anak mo. Kas dati ginapatag mo kanyak, Jolina. Anya nga abala yan? Yawi din ni Ruli ti anak may. Ta inkasar na matay. Anya pa'y ngay, kapilitan Ipaako mo iti anak ko ti responsibilidad mo iti anak mo, abalayan bistre. Ha? Talaga kas tabalayan? Aguraga. Apay nga naggayad talibem. Di mo sama kaya ti anak ko para iti anak mo. Laglagi pa abalayan.
ni Rule ti agpatay launay iti anak me. Wen, amok day ta. Masurunak nga rod. Tanagado mabalin ng asawahan ngam jay pay. Ay na, makasauak man nga tan. Sige, inak malangan. Ah, Tatang, nangag ko amin ngayon magbaga ni nanang kada kayo. Mabainak samot nga agawin iji balayda. Di nakayat amanugang. manya saan? No di na kakayat, linapdan na kumati kasaryo itanak na. Ngam nalpas mo ti kalay sayaw. Iso di kag panunot iti kasta. Agawid kayo kidain ija balayda. Agyaman ka, tanadungo ni Rule. Patpatgen na ti anak mo, nga oray saan mo't ang nagtaon kong kwa na, Jolina. Ato yung tinapasada kiti nagmalam. Aggatang kamutin iti kagawaan ti anak ta, Jolina. Ay na, agyaman na, Kruli. Sumagmamanon abulan ti panagdun natang nagtali na idlat ti kinadungom kada kami iti anak ko. Di ka pulos nagbaliw kanyak. Kada kami iti anak ko. Anak ta ko nam Anak ta, Jolina. Takasla anak ko matun anak mo. Ay na, agyaman na ka talaga. Ay-ayaten ka unay. Sapay kumatag na nayon ti kinadungom kada kami. Rule, kwarta man. Ha? Tatang, awan kwarta nga gim ko. Itid ko ngamin amin kini Jolina ti mapaspasadaak. Apay, awan la iba bati makwarta mo time. Awan tatang. Inkay mangiba kini Jolina. Ay, sanay. Imot na diyang anak ko. Ibagbaga na pagbisyok ti daw-dawatag. Saan mo? Hey! Ape-ape na ayabandak diti balay, tatang. Asino ti akin lugan iti nakaparada iti sangwanan ti balay? Ala, sumrek ka. Tapno makitam no asino takin lugan iti dayday. Umay ka. Kumusta gan? Rodrigo, ape nga da ka ditoy. Kaya't nan nga urnusin nyo ti amin, Jolina. Nabayag mo gaya man. Anabalo to'y ama ti inaunang anak mo. Iso ang mabalin yon ti agden naman ang. Anya? Ala, ape nga kastamot hindi bagpagayo, tatang. Napimpintas ti biyag mo nun ni Rodrigo ti pakidinam. Bimak lang magaya man. Ado gaya man ti negosyo na. Ado ti pagkwartahan na. Saan ang pagpalaslog? Yung bulnuti ko na ni tatang mo, Jolina. Sorry, no pinanawan kay di. Natayan da sawa. Gapo iti sakit na kanser. Mangrugita man rin, Jolina. Rodrigo, adan asawak. Kat adda pa yung duwang anak mi. Madamot may isang anak tasan ka di. Ang sublikan kini Rodrigo, anak ko. Tanay. Manun at kawan nyo nga dindin na kinarulay. Ngam awam pa'y mo nagbaliwan si biyag yaw. Manumula mapaspasadahan na itinaldaw ngay. Sang kasapul, sang kasakmul mo iti matgilan di asawam. Isu asinam kiday. Uray tako na mag-iday. Ani Rodrigo magtiayatan. Saan aya? Saan? Ni Rolly itantay ayatag tatang. Sorry, Rodrigo. Di kan kayat. Ay ayatag ti asawak. Kat nagkasar kami pa yan. Ay, saan ka pilitan? No di na kung kayat, Jolina. Gamkid daw nga lahi kong danak ta. Agnaedan iti balay mi. Anya? Pagkatalik tanak ta, itad ko amin nakasapulan na. Agbiag to, ananamay iti danak tanak ta. Sana bali, tadamutin duwa nga anak yu itasawam. Saan akas ka rin ti pampanunutem nga aramidan lakay? Nalakaayamat ti panagsinadag iti agasawa kat nagkasarda. Saan aya? Ani Rodrigo ti imuna anubyo to'y anak ta. Yulina, di mo't ayayatem lata ti imuna anubyo. Japon ay ayatan ni Rodrigo tatang. Ni Rolly itantay ayatag. Panunutem ti masakbayan.
napintas ti negosyo ni Rodrigo itan. Baknangag, isungag sublikan kang kuana. Agpanunot ka mamadlakay. Laklakayan kan, ngam di mo pa'y ammo mati. Ay, didak man isuraw. Amok tararamidag. Nagkasarda Role kan Julina. Apay apag sinaam ida. Di oras man nagkasada. Sinaan na. Mabalimbag. Manjak, jak kayat. Yeah. Niruling aruday ayatak itan. Jak marami ti bagbagayo. Jak kabaulan na sinaan ti asawak. Na ay. Danga. Di mo usaran tapanuno mo. Sinaam ni Rule ko naglay. No ipilit mo ti kayat mo lakay. Sinaan kamatan. Ay. O nya, Bakit? agpili ka. Pilitem ti anak ta makisina ka ni Rolly. Wan kunam ta sinaan kamatan. Agdalaw akon kunamsa. Ala. Saan nga rutan? Saan? Bakit? Kasta unay ti panang pilit ti amak, asublyak kanon ti ama ti inauna nga anak ko manang biyanang. Ngam jak ingkas kaso. Nagsasarita kami ataloy ti asawak ken ni Rodrigo, ket napagnumuan mi asuportaran laeng ni Rodrigo ti anak na kanyak. Ngam kit day, jak impalubos amaala na ti anak ko. Ket ti pagyamanak, tinulungan nak ti asawak anang ilaban iti anak ko. Di na kami binaybayan ni Rolly, ba nagapagyamyamanak iti kastaunay. Gapo tauray saan na pudpudno nga anak ti nauna nga anak ko, impateg na iti husto. Kat ita, adan iti kolehyo dagiti anak may. Naggraduar maten ti nauna nga anak ko, kat naragsak kamin asa nga pamilya. Alakastan, to'y pagayam mo, Julina. May saka nang ipanagnak, ani ayat, kat masursuro ako nada. Nang runa, no pasig a kinasaya at ipakpakita, wenno iparparik na tay tao amasaknan kan ka. Tatay ko nada nga rudan, ugali ti kang runaan nakitaan, saan kat atila nga wenno akin ruar apasat ti bagi ti may sa tao. Makaisamakmat ken ni tatang mo. Tano asino jay pakairanudan na. Isomaten tayan ti simpat tiyana. Jay labagina ti pampanunutan na. Ket dinan pinanunot ti ibunga ti kasjay nga aramid na. Ang malakablawan ka. Tanakasarak ka iti lalaki akas ken ni Role. Anak kasingsing pet ken nakadungdungo nga asawa ken ama dagiti anak mo. Bueno papagayam, di tan tinagpatinggan ti pakasaritaan ni Pagayam Julina. Dito'y drama tayo. Manang Biyana! Musical scoring. Eli Palacio. In your nose para iti script kan drama to'y Pagayam yo, Jenna Almoite. Agyaman kami, kat God bless, iti tunggal may sa. Manang Biyana! Hello gagayam, nabara kablaaw para kada kayo amin nga awan labas. Welcome back to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Kumusta man na iti tunggal maysa? Manipud man kanikab sa Gemma saan naapud no anagan tintay i-drama. Ngam sakbay na, hello pay kanili sa Duldulaw, Laroya kan Larong family from Catherine Laroya. Ni Manang Ambet kan Manong Jimmy from Grace Elizabeth. Kastimanti ko na ni Kabsat Gemma. Dear Manang Biyanang, daytoy kapadasak ngay padramak kat idibalasang akpay kan balumet ti inak. Nasakit tinakem ko, tabaketan ni nanang ko, ngam adu pay laeng ti pangatiwan na kanyak. Rugyak man nga rod ti agsalay sa. Nana Ruseng, tulungan ka na mangawit ka na kita pinalingkin. Ay na, agyaman alan barok. Nala, igyon ti daduma. Wow! Nagbanglo kayo, Nana. Si kamot alan, tilay bagbagamat.
Anya na banglo kano aga lingutak. Ay, basta na banglo kayo para kanyak. Malang, mapantaki din barok. Ay napakitulod na nga ruden di paradaan tatangdanan ka. Ay, saan na? Bayan nyo man ay tatangda-tangdan. Ni, insan alan. Si kamot ti masabat ko. Apay, nagapgapwam. Di mo ko na nanapan mo manan sinirpat ay balasang ni Nana Rosie nga balo di tadaya. Madlaw ko kat. Adda pa naggusto na kin ka. Saan, Mert? Adala na pan ko ginatang di ta tersena. Kaya may sa jak kursonada tay balasang ni Nana Rosing. Mabaakan ka na. Di ka agpili-pili iti babae. Ken may sa, nagpintas tay balasang ni Nana Rosing ani Chema. Nagpudaw pa si ka. No siyak lang ti baro. Siya kon ti mangarim ken kwa na. Sika talaga insan, tilay bagbagam. Ala na nakaw. Sika man tinimbang pastor ginwangin to malmalam ta madi iti bagbagay. Sapay mapanak ko maagaram iton malam tatang. Right. Itaban pa yamangag ko ken kanayta. Tamok kat allergic kay ti balasang. No kaano lumakay kan sa kalaagaran ni Tatang Mat. Suportaran da kanilatan. Kan may sa, diya mo no kursonada nakmat ay kayat kong arman. Eh, no kasta nga ron, si Kati Makamaw, total lumakay ka na baraw. Masapol mo talaga ti katakunay na itibiyag. Nang runa kinay lakayak maten nga amam. O sige tatang, sa paglatan nga pastor tinuang no malam. Tapno sa anak mo't nga agat nuang ano mapanak agaram. Sigurado araw mapasungbat mo. Ta, ni mauli ka ni ti biyahe baraw. Kasla, apo kumton tay agbalin nga anak yaw no bilang laang. Ay, owan tatangon, hindi kayo madanagan. Lalaingag to ti agaram. Day, Jema anak. Ay, adag tuk-tuk-tok. Adan samot bisitam. Awan matinam na maak nga sa nga elektad tananang. Ala, ingka nga rod kita inin ano asino day ta. Amangan mo't numaysa ka na kita agar aramkan ka. Ala, ingka kitaan. Tenda mo maturugan. Makaturturog akon. Uwan nanang. Naimbang nga oras mo, Gemma. Ni, sa kamot gayam da tama nung alan. Ay na, umunag ka Jak nam naman nga umay ka pumasyar ito'y balay Wala ding. Adda ka din ni nanang mo? Ni, apay ni nanang ko. Simra ka na ay silid na. Makaturturog ka nung aminin. Nakaturugan aday jay. Aya. Pakipagalaan nga, napakpakumustaan ni tatang ko. Sige ading agpatuloy akon. Nikat agmerienda ka pa'y ama nung. Sana natin, nabsuga ko. Kunak no, nakariing pa ni nanang mo. Nakaturog mo't gaya man. Gemma, anyat oras ang nagawid tayo sa nga ilimi di rabi Apagbiit lang nanang. Tay di imbagak nga nakaturog kayon kat pimanamot nga dagos. Pakpakumustaan na kayo kano di tatang ni Alan. Anya, iti anya aga po nga pa kumustaan nak ni tatang na. Wano, da kayo kit diti gagara ko man ni Alan. Impambar na lang ni tatang na nga mang pakpakumusta kanya yo. Anya! Imposible mat ang ada kayo tirang tana. Kat danda ni kagudwa titawan nyo kanya na. Anya ka jakam mo anak ko. Di kampay mo nagsarsarita. Idi lang nagrana kami ije palingki at tinulungan na ka nagawit ka dagiti pinalingkay. Awan sa balin nga imbaga na kanya yo. Awan mat anak ko. Ni, insanalan. At takamot gayam dito itursena. Ti amo ni tatang mo kat napan ka manan nagaram.
Sapay damdamagan na kanyak no sino ti mas swerte abalasang. Itagay mo ka din, san. Agset ka. Sanak nga umin-inom iti arak insan. Ang ni. Apa yan? Di mo kunaan anabasted ka ninsan. Si kamot, tinsan. Tsak to pa'y nagdatdaton. Ano na busted mo nga bagbagam? Insan. Ni ka di Jema? Saan, insan? Saan atay anak? Ha? Sino nga ron? Alangan mo't atay ina? Awan mat siguro dakas na no tay ina ti armak, insan. Una yun, insan. Kat no nagpintas tay anak. Tay pa'y mo't ina ti kayat mo. Agdubli ti tawon nyo adwa. Uno. Nakainom kan sa mo nga minain. Idi napan ka ijay balay da. Kat napagsinukat mo dagiti agina. Saan, insan? Sigurado akit tiriknak. Ni Rosing ti kursonadak. Tarusing kun kunamutlatan kan ni Nana Roseng? Iso nga main tinakariknak iti ayat. Gapoy tinay dumduma apayud na. Anya ngaya payod, insan. Jak man mo, manipod di nasayop ko. Jak mo tan may kaditi panunot ko. Uri ibagbagada nga agat dagan ni Roseng. Nabanglulat ta para kanyak. Ay, na insan. Tal na ka man. Amangan mo't no, ada diferensya ta agong mon, insan. Kuira ang awinsan. Itong madamdama. Mapan kun to sarungkaran iti balay na. Jak namin naranaan iti namin san kay. Talaga ka din na disidido ka, insan. Uwan insan. Kayat kun nga palapal ti ayat ko kan ni Roseng. Ay na, urayak la sumgar iti daytang ay bagbaga minsan. Nay, si kamot gayam barok, dumanon ka Awan ni Jema, tayo na yabantay kasinsin na di kabangibang nga ilay. Ay, mayat nga rin kasta na Roseng. Ay na, masayop ko manantay na idumduma apayod na. Dala, umay ka at agtugaw ka. Anya ti kayat mong... Si Roseng. Anya ti bagbagang barok. Kunak, anyat kaya mo ga inumam, taijalaang kaya kusina. Saanan, Roseng? Itaak lang na adan iti gundaway amang nyebkasken ka. Dito'y naluuman ariknak. Anya? Sikat kayat kong arman. Saan na ni Jema? Na, anya dagitan nga bagbagang barok. Di ka maawatan. Nagbanglo ka talaga. Na, inigaba mo ti imak sa mo angut-angutan. Nagbanglo ka talaga. Ay, ayatan ka, Roseng. Dahiti payod mo ti mang paturog kanyak. Tay sulatan ti pampanunutag. Ay, barok. Amaw makmakla at kalaang. Kano man akla nga agdigaws, tanalami istipanawan. Nang runak at bakit akaon, iso nalakaak amalamlamen. Urayan niya pa iti bagbagam. Basta ay ayatin ka. Sapay ko matadamat pag-aasakin ka. Ni Jema, Alan, kursunada na katay anak ko. Isulat ako man ati pagdatunam. Di nakadi kayat. Awan man lang ti mariknam para kanyak, Roseng. Ay, ijak amaw ti sumbat ko iti taalan. Ikan ka iti gundaway mo ngagpanunot. Alan. Kahit sapay ko ma, ta di naktupayan. Alan, anya tinadamag ka, sarsarong karam kano ni Jema ni Tadaya. Napasungbat mo ka din. Sana ni Jema tatang? Ni Roseng. Anya, tay inana. Uwan tatang. Ay saos, daytay kumamad ubingan at ipinilim anak kao. Kasano kayo pa'y maadaan iti anak no ni Roseng ti armam? Kat no inauna pa'y ngamsyak sa manang kunak kuma. Tatang,
Iso ngamin tinakarit nakit tinagpaidu mga ayat. Anyat nakita mayakan ni Manang Roseng anak kao. Ay, kwa, naidumduma ngamin ti paiod na. Kasla maawis launay tiriknakan kwa na. Ay, nagtaer ka ba raw? Nagano ti ang gusto ka? Di mo pinatulan ida sa eta. Agtin nagkalagayam itikas ka ni Manang Roseng. Kat, anya nga ron? Awan mabalin tatang. No iso ti gasat ko. Anya mat data nanang. Hampay lang nga nagdatdaton na alan kanyak ng madamag kulatan nga da kayo gayaman. Jema anak kao, saan kumamot akastaa? Aklunag, ada nalimod apa naggustukken ko na. Ang jakbot impagaraw, asyak gayam ti kayat na. Ti amukot sika ti pagdatunan na. Kat inaklon yung matan nga dagos. Di man laki nilatis mat nga umuna. Kasano no kwarta yu lang ti kayat na. Kasano no jay pensyon yu lang ti habol na. Ah, Agbabawi kayo tumatlang iti udina no makabirok iti ububing. panagkunakot seryoso mo't ni Alan kanyak. Ang no dumteng to ti aldaw makabirok iti sa balay. Awan mabalin ko anak. Basta takdirak ada ito desisyon ka. Kat para makitaan nanang. Pasensya ka, nanak ka. Saan ko matanam namaan akas daw, ti mapasamak. Awan tinas kan nga kidawan nyo iti pasensya. Nasakit lang tinakam ko. Ngam amok nga mailiwliwag kung tumatlang datoy. Roseng hanay, nakaragrag sakak. Tay manugot ka rumwarta ita. Kaya't ka nga ipasyar tapno makaliwaksay kamit sagpaminsan. Ay na, nakababain nga minalan. Ang mga nanya ti bagat ti tao ka data. Awan bibiyang ko iti bagat iti tao, Roseng. Nagayatan tamit. Awan mo't naskan nga ibain ta. Ay, ni Jay mangay. Maklon nan tumatlang ti sitwasyon ta. Awan matamo ka nagbasulak ken ko na, ta umunay ti amin, jak pulos nagdatdaton ken ko na. Uwain, puno napintas kan ubing. Hanggang saan nga iso ti kayat ko? Alan, Di mo unay pang panunutan ni Gemma, honey. Dahil ito'y agdama ti panunutan ta. kasladyak nga minpatyen. Nagano ti babae di ta nagpipintas. Ken umbing paingam siya. Ngam awan umasping iti naidumduma apayod mo, honey. Jak masayop na ito iti sabali a babae. Manday ta ka manin Alan. Anyaya payod mo ti bagbagam. Gapo ka dita bumakita ka. Saan mo panunutan na ita? Ti importante ay ayaten ta ti tungkang maysa. Kasta akmetken ka Alan. Sapay ko mga ruda. Tasaan nga agbaliw ti panagayat mo kanyak. Ikari-kari. Ure na gano ti agpipila a babae iti sangwanak. Si kantulat tati sa pulag. Ket agyamanak ta sa anak a pinaay. Jema, mapanak ije balay da kabagis ko ije kabangibang nga ilay. Taada ka no napatag apag sasaritaan may. May papan iti daga apag bibingayan may. Kat umyan kayo ijay nanang. Kawanin ta iliwag pa idamaat. Bigat taon nga gawidak. Sige nga rod nanang. Pakibagam tulatan kin ni Alan, sa anak nga gawid. Tama nga no umay dito'y balay da jay. Uwan nanang. Ni, anda agtok-tok-tok. Ay, sigurado nga ni Alandatan. Ay, nasaya at maiwayat konti planok no kaskas ano. Mabit lang, umayan. Ay, Gemma. Adda ka din ninanang mo? Ay, si kamot gayam. Sumrak ka, Alan. Awan ni nanang, ada na panan na. Ngam ko na nga, no bilang tao may ka nga sumarongkar. Orayam ka, no? Sige ano, isuti ko na.
uray klatan. Umunod ka pa nga rod. Agmerienda ka pa lang. Pangururayam ka ni nanang ko. Agyaman ak Gemma. Naibaga ka din ni nanang mo no anya nga oras sa sumangpag? Saan mat ngam ko na lang nga pagbiit lang iso nga urayam mo na. Alaman nga ron. Tama nga no, jak makaumay no bigat. Iso nga, urayik nga ron din. Rabiin, nga awan mo talagan ni nanang mo, Gemma. Adda siguro ni Ije dalanday jay. Narabian lang siguro. Ay, sa pa makaturturo ka kon. Ay, tinasaya at iturog mo pala ang Ije silid ni nanang. Ha? Alan, ingkaid idda Ijay. Ipagpabalay mo na, hangka nga agbabain niya. Ay, alaman nga ron. Idak biit, Gemma. Nagsipngat Alan, Roseng, si kakaninay ta. Simbangput kakanin hanay. siyak dato Alan ni Jim. Anya? Ay, mabiit lang ha. Lokatakti silaw tapno makitanak. Gemma? Bado ni Roseng na ito suot mo Uwan atap no kasla siyak ni nanang. Kantap no maibaw ing tirek nam kanya. Anya? I love you, Alan. Pangasim ta ayatan na kumamat. Syaklatan ti ayatam. Saanan nga ni nanang tabakatan. Kabaalan ka pa'y mat nga ipaayan iti anak. Ay, Gemma, pangasim. Isardeng mo na nyaman ti kayat mo mapasamak. Di kan to agbaligi. Ay ayatek unay ni nanang mo. Jak to pulos guliban. Ay, nga ta. Ay, mabiit lang Nini, sus, di ka gusto ba? Ornusam ti bagim. Oh, at ti ulis. Akwam ta bagim. Ditakan. Ha? Hoy, Alan! Dinaktali ko! Hoy, mabiit lang! Ay, naglukon. Rimwaran. Itaman pa ya sikatin nangawis kanya karumwarta rusay nga rin. Sigod ka agparigatak pa ya mangawis kan ka. Alan, Ano ay, inarakop na kumutan. Kat adata dito'y parke. Saan ka din na mabain nga da makakita ka na ta? ay, awanan ti bibiyang ko, Alan hane. Inawagan na pa yun iti hanay. Adda impudno ni Gemma kanyak. Anya timbaga na? Ay, no anyaman tinaramid na. Di ka madanagan. Ta saan ang nagbaligi iti dakas sa plano na, hanay? Alan, insagana kung ti bagek. No bilang tamay bawing ti imatang mo iti sa balay. Aklunag Maawatak tabaketakon. Di kan may paayan iti anak. Hani, saan ko maaday ta ti panunutem? Saan lang mo't nga anak ti kasapulak? Ti importante kat sika ken siyak. Agbinadang ta iti rigat ken ginawa. Agyaman ak iti panagayat mo, Alan. Iti kastoy a kinabakit ko. Ay na, jak impagarop. Nga dapay lalaki ang mangiparik na kanyak. Iti na'y dumdum a panagayat. Uray ibagbagada nga agat dagakan, awan bibiyang kao. Tao mo na iti amin. Day tapay mo ti may saan nakaawisak ken ka, Roseng honey. I love you. I love you too, Alan. Kablaawan kayo, nanang. Alan, nalpasan ti kasaryo. Agyaman kami, Gemma. Nanang, Alan, ulit takdag daw iti pamakawan Gapu iti madi nga inaramit ko. Ti planok nga panang dadaal iti relasyon nyo. Nga masaanak nga nagbaligi. Ala, lipatin yun day ta, anak. Mga barwanan tayon. Ay, agyaman Kat sapay kumata. Di munto paldaangan ni nanang ko, Alan. Nang runak at umadayo akon.
Saan to ang mapasamak dayta, Jema? Apay, anak, papanamaya. Inakagtrabaho ijay Manila. Adda pang isarkan tigayam ko kanyak ijay. Iso nga si kan ati makaamo kanina nang ko niya alan. Uwan, Jema. Awan ti rumbang nga pagdanagam. Jak to baybay an ni nanang mo. Imadayuak nga rod ka po itinakaro abain ko. Kat maragsakanak, tabayat ti panaglabas ti aldaw, no kasano ti kinalailo dananang kan alan ididamo dati nagdan na, kimmarkaro pa'y itan, kat naragsak dalata nga agdandan na. Kat syakmat, adamot na nasawa, kat duwan dagiti anak mi, kat naragsak kami matan asa nga pamilya. Alakastan, tugayim mo, Gemma. Alagagayam di naman natin nagpatinggaan day ta kapadasan ti may sakabsat dito'y drama tayo. Manang Biyanan! Musical scoring. Eli Palacio. Ipapaay kada kayo to YouTube channel Jenna Almoite Drama. Thank you kada kayo amin. God bless si Titong Galmaysa.